Indamutso y'amahoro, indamutso y'urukundo kuri wowe ukurikiranye inama y'ubuzima. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe akamaro k'amazi. Imba aribwo bwa mbere ndagira ngo usabe ukore share, ukore like, ukore subscribe ndetse unatubwire n'ibyo wifuza kumenya ndetse no gusobanuza. Uno munsi rero turarebera hamwe akamaro k'amazi. Amazi ni ingenzi kuko 80% by'umubiri wacu bigizwe n'amazi. Ni byiza rero ko tunywa amazi kuko amazi afite ubushobozi bwo kuturinda indwara. Muri 1986 the World Health Organization bavuze ko uyu ni umuryango ushinzwe by'amagara y'abantu. Wavuze ko abantu bagiye banywa amazi meza, bakabona amazi meza, indwara zishobora kugabanuka kugeza hafi ku bice 80%. Urumva rero ko amazi ari ingenzi. Amazi rero nanone burya afasha abakinnyi kugira ngo bagere ku ntego zabo, bagire great performance. Ni byiza rero ko natwe tunywa amazi. Amazi rero mu buryo bwo kuyanywa, burya umuntu ku munsi agombye kunywa amazi angana n'ibikombe 8. Ibikombe 8 by'amazi nibyo byemewe ku munsi, ariko ntubinywera icyarimwe, ahubwo ukagenda aya mazi uyanywa umwanya ku mwanya mpaka umunsi wose urangije, ukaba urangije nawe ibi bikombe 8 by'amazi. Nanone amazi y'akazuyaze ya mu gatondo ni ingenzi kuko asukura igifu. Ushaka kunywa rero igikombe kimwe cy'aya mazi y'akazuyaze mu gatondo mbere y'uko urya ibiryo byawe bya mu gatondo, breakfast. Ibi bizatuma igifu cyawe kiba ari clean, gisukuye, maze kandi bizatuma ugira apeti. Mu bindi rero by'ingenzi byo kunywa amazi cyangwa se akandi kamaro k'amazi nuko amazi burya ariyo atuma amaraso ajya mu bice byose by'umubiri, kandi nanone amazi niyo atuma intungamubiri zikenewe n'umubiri zigera ku bice byose by'umubiri, ndetse na oxygen. Kugira ngo oxygen igere aho ikenewe nuko amazi ariyo afasha mu rugendo rwa oxygen. Uretse n'ibyo, amazi nanone niyo asohora imyanda mu mubiri, imyanda inyura mu nkari ndetse imyanda inyura mu cyuya. Kandi nanone amazi niyo afasha mu kujyana hormones, imisemburo iva aho yakorewe ijya aho ikenewe. Kandi nanone amazi burya atuma umuntu agira uruhu rworoshye, bityo bigatuma uruhu rw'umuntu rudakakara, rugahora ruri soft. Kandi nanone amazi atuma umuntu atagira constipation, atarwara indwara z'impatwe. Iyo wanyweye amazi rero aragufasha kuko nta kibazo cy'impatwe igira, ndetse bituma ugira uruhu rworoshye ndetse rukaba ari uruhu rugaragara neza. Ni byiza rero ko tunywa amazi kandi tukayanywa tuyakunze, kuko amazi nta ngaruka agira. Ariko nanone ntabwo ari byiza ko tuvanga amazi n'ibiryo. Amazi rero anywebwa yonyine. Ushobora kuyanywa mu gatondo ubyutse, cyangwa se ukayanywa iminota 30 mbere y'uko urya, cyangwa iminota 30 nyuma y'uko urya. Umudogiteri rero Jonathan Foreman yaravuze ngo umuntu ashobora kubura 1/2 cy'ibinure ndetse na 1/2 cya protein, ariko abuze 1/10 cy'amazi ashobora guhita apfa. Mwumva rero ko amazi ari ingenzi mu buzima bwacu. Ni byiza rero ko tuyakunda tukayanywa. Reka rero
tuyanywere igihe kandi tuyanywe asukuye. Ndabashimiye rero ko mwakomeje kudutega amatwi kandi ko mukomeje kuduha umwanya wanyu. Reka mbifurize kugira ibihe byiza ndetse mbifurize kugira amagara meza. Murakoze naho ubutaha.